Pape nyaman maraja rimun ri pape nyaman na asal langit nania pape nyaman atau perengi yang hari itu pape nyaman na file ki pungala ta'ala mancaji wi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-qadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitab al-Quran al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Sini tama-tama labika seluruh malabika jamaah Jum'ah yang insyaallah pada angkaki riam masiri Allah Subhanahu wa taala. Set di papasam maraja lauri di mana makada si boleh-boleh ifakke guna si bawa madece atau tongat cinampe tak riwano alinu si boleh-boleh ifaddu fetan ratau tongat-tongat tak. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sai setan ratep tak ya naritu pada engkaki simata mat depungan rilalan na yeon rumah barakai mangulangi alita ifakatuna ale alita riuluna pungala ta'ala ya naritu ifasilanaka sumpah jumaih nasibawai berjama ya manannaro ifigau dek gagalai sangadinna melok mi ilolonga rioranun na pungala ta'ala. Semoga insyaallah apa yang kita laksanakan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada angka namanan nikmai na ifataraka tanra syukuru tamagang kata Allah rajasewan na pungala ta'ala. Nasaba alhamdulillah na pada angka mana kisalaiwi jama-jama linuta na angka ki mangolang alita riuluna pungala ta'ala tanra syukuru ta di sini na papenya man na pungala Subhanahu wa ta'ala. Saya si papenyamang isyukuru kiya narito papenyamang acengkeran na niya papenyamang asaginang alasyaga igana tau iwirengi alina papenyamang acengkeran nekia de igagayalangi kesempatan papenyamang asagina engkato tau iwirengi alina rifungala ta'ala papenyamang asaginang nekia de igaga papenyamang acengkiranna ya idi ya soy nafasoku pungala ta'ala papenyaman na ya narito na wereki papenyamang acengkirang sekaligus na wereki papenyamang asaginang nawadiki masumpaja juma iya soy. Salawat nama pas salamat masa laur Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah idi yang kemat dapung relalan na ye onrungiwi
mancaji wi umat na nabita mati resrimun rina pun Allah Ta'ala mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini teman-teman malabika suruh-suruh malabikan jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Fura ipahas si bawa madece makada majapu pun Allah Ta'ala nawerengi ru'atan nariwan walinu ala siaga egana papinyamang. Bahkan nataro egana papinyamang na pun Allah Ta'ala nawereki idi lauriatanna. Sampai-sampai de yulle reki manang isinin na papinyamang na pun Allah Ta'ala. Maka dana pun Allah Ta'ala intaudu nikmatallahi la tusuha. Yakko angke ataku milu inariking sinin na papinyamang la tusuha. Majapude nulle rekingi. Sini teman-teman labikang jamaah Jum'ah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Say egana papinyama na wireki pung Allah Ta'ala. Di antaranya, ya narito papinyama Allah memilih kita menjadi umatnya Rasulullah. Papinyama maraja, rimunri papinyama na asal lengi, naniya papinyama atau perengi. Ya narito papinyama na fileki pung Allah Ta'ala mancaji wi umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah meminta dia yang kami lawi alita maka daman pancaji ka umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki majepu pun Allah Ta'ala na pileki mancaji umatna. Niki umat-umat terdahulu di zaman dahulu kala tolaboe nilolalehe alina milo matama rilalan na golongan na umat na Muhammad. Papade pangulutan Nabi Adam, pangulutan Nabi Musa, nilumanang alina sa rekom mangipong Allah Ta'ala na fatamay alina rigolongan na umat na Muhammad. Padahal di pigagai di umat na Muhammad. Kita belum hadir, di pigaga anca jingat tariwan walino. Neka ang kami manipura na rampi orang-orang dahulu kala. Bahkan melok lanri ahali na mancaji umat na Muhammad. Papada pangulutan Nabi Allah Adam dalam tanda petik cemburu alina lauri umat na Muhammad. Padahal umat na Muhammad riolo may de pigaga. Disampaikan di dalam kitab syarah Nasaibul Ibad dirampir lalan na fura ciceng narampi pangulutan Nabi Adam. Makada inna Allah a'ta ummatan Muhammadan arba'a karamatin ma u'taniha. Majapu pun Allah Ta'ala nawerengi apa alat birang 4 keramat lauri umat na Muhammad. Yer apa de nang kana birangi pun Allah Ta'ala lauri alaiku kata Nabi Adam. Sesungguhnya Allah memberikan 4 keramat kepada umatnya Muhammad. Yang keempatnya ini tidak diberikan kepadaku kata Nabi Adam. Dia nak berangi pun Allah Ta'ala sangadin na lauri umat na Muhammad. Apa itu zaman dimulakan Allah? Maka dari Nabi Allah Adam 4 keramat itu adalah Nabi Adam bermaksiat melanggar larangan Allah 1 kali. Melotoba ilari pun Allah Ta'ala selama 450 tahun lamanya. Si mata sujud iri pun Allah Ta'ala dena katokon rilalas sujudna. Rilalas sujudna maddarari na baca Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 450 tahun lamanya dena katokon fol ri sujudna melotoba de itarime elotoba na fol pun Allah Ta'ala.
Neki riwattunna Nabi Adam matamai di tanah haram di kota Mekah. Napawi alina yellau itarima elo toba dari Allah Ta'ala. Nabi Adam katakan, saya bertaubat kepada Allah, baru diterima tobatku di kota Mekah. Nekia umatna Muhammad, tiga alina melo toba, nasasa alina, na tokang ati dek na pegaw pe marudosay, tiga melo toba, tempat ding alina di kota Mekah, tiga melo toba, itarima itoba na puli Allah Ta'ala. Itu kelebihannya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam itarime elo tobakna kufiro dilalanna kota Mekah. Padahal 450 tahun lamanya melo tobay de itarimay. Magana hak matama rilalanna kota Mekah napay alena itarima elo tobakna puli Allah Ta'ala. Itu pun nafatcoyi nafatamay alakbiran na asan na nabita rilala elo tobakna. Nabi Adam diterima permohonan tobatnya dari Allah karena dia di dalam tobatnya memasukkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itarimi elo tobakna nasaba engkay narampi alakbiran na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayatun nama tama di kota Mekah, na coba si kasi Nabi Adam melotoba dari Allah Ta'ala, aga na makkadan na ipuang, nasaba alakbiran na Muhammad, nasaba akasingan na Muhammad, nasaba adecingan na Muhammad, nasaba atanringan na Muhammad, tatarima lempu lalo puang elotobaku. Aga na makkada Allah Ta'ala, Adam, magi murampi asana Muhammad tege misal agana sa Nabi Allah Adam puang riwatut tatafancajiku upacongai ifasaile matakku ripintun na baban na suruga witiri lalan na pintun na baban na suruga engkataroki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya tonnaro asway watto kalalang ati makada yero yasengi Muhammad tinnato biasa fa de na mungkin ale na biasa yakko ang kita fasisanding si bawa asatta yang sat yang mamulia. Berarti Muhammad itu bukan orang biasa, dia orang yang luar biasa. Tatarima lempu lali puang elotoba ko na saba ala biran na Muhammad aga na sa Allah Ta'ala sadakta ya Adam tongak ko he Adam. Utari malempu lalo ni pale elotoba muna sa baalat biran na Muhammad. Adam, majappu menengitin niya Muhammad de ufancaji ko. Iyero alat biran na nabita na niya alat biran na umma na Muhammad. Nabi Adam kufiri lalan na tanamag kanapi itarima elotoba na. Nika makkeday Nabi Adam umma na Muhammad. Tiga alina melotoba itarimi elotoba na puli Allah Ta'ala. Yang kedua, alak biratta narampiro Nabi Adam makada madosa ka Allah ri Allah Ta'ala we kaciceng nekia nafassaraka Allah Ta'ala si bawa bainiku. Nabi Allah Adam bermaksiat kepada Allah dan dipisahkan dengan istrinya. Difassarangi si bawa ibainina sepanjang 200 tahun lamanya. Nape mati si dupa di Jabal Rahmah. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ditempatkan di India, kaki gunung Himalaya. Sementara Siti Hawa di Jeddah. Dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 200 tahun itani di pasarang, cicemi bawang, bermaksiat kepada Allah. Makanya Nabi Adam, umatna Muhammad, bekasyaga ni, tulik malewa ni, bermaksiat melanggar larangan Allah,
ni kadek muni ha difassaran ni si bawa anakna iya riga bainina yero alab birna idi umatna Muhammad. Yang ketiga aganas Nabi Allah Adam makada iya majepu mapake ka pakaian riwat tukku bermaksiat kepada Allah. Pada waktu itu Allah tanggalkan na buka mana ngin sinin na pakai na follow suka. Saya berpakaian saat bermaksiat melanggar larangan Allah, lantas Allah tanggalkan pakaian saya. Sementara umatnya Muhammad dia nak pakai pakaian malos ya alena bermaksiat. Ni kade ifallusuluh surifung Allah Ta'ala tidak ditanggalkan pakaiannya. Yero nasan Nabi Adam alab biranna umatna Muhammad. Yang terakhir zaman dimulakan Allah makadai Nabi Adam saya bermaksiat di surga melanggar larangan Allah di dalam surga. Lantas karena langgaran itu saya dikeluarkan di surga. Ya tosi umatna Muhammad si balikenna riwan walino madosa nayak ko angke alina milo toba itarima tobana majab ifatama rilalanna surga. Nabi Adam berdosa di dalam surga dikeluarkan ke dunia, sementara kita umatnya Muhammad berdosa di dunia. Kalau kita diterima tobat tak dimasukkan ke dalam surga. Itulah kemuliaan, keramat yang diberikan Allah kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aganas Nabi Allah Adam, puang yakko engka kasih lalenna tafanca jilalo ka say umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini tama-tama lebih kenjaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu isyukuruki alaita. Maka da idi nafile pun Allah Ta'ala mencaji umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapaka lebih alita. Tapatan riwi derajata. Maka da ternyata idi pale kuntum khairan umat. Kita adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang pernah ada. Maka sekali lagi tajagawi ala birta nasaba ala birna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala najallorak lalam malempu lalam macinnong sarek pamangi na angke ijagai ala birta resesina pung Allah taala na waddiki nafakalabbi iyari ganafatan resi derajat ta pung Allah taala sai setan re derajat iran nuang ifaminasa resesina pung Allah taala ya naritu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ufuminase puang sarek kom mengi angka kipang tabereka asenang ade cengeng asalamakan rilino lebih pa ade cengeng asenang asalamakan ri akhirah wa qina adzabannar tafabalaika folir pacallanna apinna ranakata. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.